kumawa kita niu pengajian pamintangan hakallam sinallahu subhanahu wa ta'ala haparmannya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Munawang natu kitaun in ayat ini piyahimatian kita sinallahu subhanahu wa ta'ala in kahalan sing kita rihadunya minsan pauno in ui annatu hambu ukda matura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadalam in kita niyo mui dafa Allah ta'ala piatumtuman kita niyo wairuun hang sulag di hadunya immarana to mui kita niyo wairuun marana to anak, wairuun marana to alta, wairuun marana to kawasa, iwan wairuun marana to asawah. Amura immarana to in unu inna hinang natu dihakabuhi natu dunya hinang marayaw naka atawa hinang mangi hangkan nasa inallahu ta'ala piatumtuman kita in agikatu wala kajitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Piyahimatian kita sintuhan ing kita magbalik damat tupatuhan biak sing kiabug sakatu pasikan. Hawaktu kita piag anak way narata alta, way narata kawasa, way narata asawa, way narata unu-unu. Bihat tura isab bang kita mui pahadarat sintuhan biak sing kabug sakatu pasikan. Ingkatan simpiag luug ligsaan nato dihakabuhi nato dunya. Daing naman ha unu-unu parhiasan dunya hibin nato dah hama ngasilabuhi marayaw sadja banging kiabinan nato marayaw impag amulahi niya ibang pagpakay niya timap panasiasa bang niya napakai pabukun maamu sambil ing kita tuan halaw nasim pangubulan kaangsuhan kita singkangian hakyabin taha mga kaaw anakan nato mga palanggungan na agama Islam bang bihat tunim perkala sing kita rihadunya amura immahinangta dan hikasanyang kato in unu-unu na nahinang tarihadunya mangi iwan marayaw hangkan na satunin Allah ta'ala nagpahimati kato in aginya kato manja abil hasanati fa huwa khairun minha wa hum min faza'i yawma idin aminun wa manja abis sayyiati fa kubbat wujuhum pinnar hal tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Ay immarata duarah sumasak na hinang marayaw, sumasak na hinang mangi. Nabiitaan kita sinallahu ta'ala hisiu-siu imui pahadarat sintuhan nagdaraya sin hinang marayaw. In hinang marayaw rilong hi imam singkiti hakitab ni adwaul bayan inamuin hasana rilong niya ini nawain itini dua hikaisa mabilang siya hasana amuna impi'lu khair min af'alil abd amuna kuno in hinang marayaw ring hamang hinang sinipon manjari siyabut niya hinang na example biyak na long na simpag na pagkapisabilillah sabab in amu in hinang mo marayaw yaun ini lawi indayaw ni ring hinang mo sabab lipatun sinallahu subhanahu wa ta'ala biyak na simbayta niya manja abil hasanati falahu asyru amthaliha hisiyo in nakahinang marayaw riha kabuhi niya lipatun sinallahu ta'ala maghangpo inaming karayawan na hinang nihangkan ito labireng hayadto damikian hadu kaing ayat lipatun pa siya magpitong gatos sambil lipatun pa si hari masaypuah ingan niyatun amin hasana maramo inhikarua hasana pagyanon hi imam singkiti amuna kuno in lapal la ilaha illallah sababin niya un labireng hakatan indayaw niya siya impuntukan singkatan karayawan di hababaw singgumi sambil paadlaw akhirat amuna impanauhid sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sanhi Ibnul Qayyim al-Zawjiyah bang mukitaun in amu in panauhid long niya puntukan karena wairuun mabangkil halom sin Quran indi nasadja nasasabut in panauhid patuhan Rabbul Alamin dual bang kauri umukab ayat halom sin Quran indi kawaakanmu sore nga sabiat tu siya impuntukan sing karayawan amu in pagyanun manja abil hasanati bahwa khairun minha hisiu tau iminu pahadarat sintuhan nagdarasin dua karayawan amu yaun in labi sarayaw rayaw lutu mahinang niya umalup pahadarat sinallahu ta'ala
In lawan ni sa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhuhum pinnar. Hisiu-siu isab imuy pahadarat sintuhan nagdarahin ang kangian inhinang kangian di ada sinagi singkiti na bahagi nagdua hika isa kuno amuna insyirik. Sabab bangimano siya minoy pahadarat sintuhan nagsasakuto nagsisirik intungbas ka niya himukmo imbayho niya matupalom apinar ka jahannam. Himukmo imbayho niya palom apinar ka jahannam. Inhikarwa kangian amuna immaksiat lumiureng ha puas deng ha syirik. Inamin hinang niya kangian niya tungbasan siya roon ha kangian na hinang niya biya sin agihi imam singkiti ha baita niya kato hatungod sin ayat yaon. Alhasil tuan ingkadiya perkala tari hakabuhi tadunya duarah dahun tapahadarat sintuhan. Amin pagianon sintuhan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Endo matung kita matu isok baranta duara imarata sumasa na hinang marayaw hasana sumasa na hinang mangi. Soreng hasababiyat tun bang aun tauri hababaw singgumi indahun niya kau maglumba ibut dahas ya maglumba haparkala marayaw. Amin mahinang muluto hadlaw akhirat. Hasababiyat tuma kita kau tauri hababaw singgumi milyoner haalta sa miskin hakarayawan. Makita isab kau tao miskin haalta sa milyoner hakarayawan. Kahaba ang kagitaan niya perhiasan dunya imibog siya dahon niya intao yaw maglumba laway ha pagbasa Quran. Dahon niya maglumba laway ha pagbasa hadis. Sabab bang niya tumtumon in tiap-tiap huruf mabasa niya ha Quran gandahan kanya sinallahu ta'ala hangpo karayawan. Makabasa siya tu huruf katluan karayawan nakabasa siyang kajud milyon karayawan ing karayawan niya yan tun madawhat niya rihadunya labirit to hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. To alhasil mga katawtay manghura na agama Islam in kabuhi sing kita rihadunya aun tubtuban niya wayruun darapat imuy da kita pahadarat sinallahu ta'ala. Nabiyaitaan kita sintuhan indatong sinta umuy pahadarat niya duara. Biyaita sinallahu ta'ala innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan kad amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula. In ayat na mayta duara inta udumatong pahadarat sintuhan hapanagnaan innahu may ya'ti rabbahu mujrim isyaratan iusal niya ing kalima rabbah. In hikarwa ayat wa may ya'tihi mu'minan wala niya na biutangan rab sa biutangan niya kalima rab ha mga tao mujrim amo im mga tao ini daruhaka amin tao nagmamaksiyat tao nanganganyaya biada siya isyaratan sinallahu ta'ala iya kau tao hawala pa kau limahil maripadunya yan pa kau hapangandangan ni ina mo hisiyo in nagipat iban nagupiksa kay mo amo na intuhan mo rab yaon. Ipat kau roon halom pangandangan ni ina mo halom sinsiyam bulan lumaway roon indijiki makaun mo hikakusog mo doon hamaas mo manjari pagdatong mo maripadunya damikyan ipat da kau sinallahu ta'ala hawala pa kau limahil padunya asaling gumijukup na aw nasal tubig niya aw nasal kakahuyan niya aw nasal lupa niya aw nasal bulan niya aw nasal suga niya. Wala kau nakatawang nagpaon ha mga ini ipat kau sinallahu ta'ala riha hula ini sambil kau limasag sambil kau kerihilan nikmat sambil kau nagdapa-dapa pagsakali habihan pag ipat kay musintuhan mabaya kau dumatong kau kanya kriminal kau mujrim kau angkan natulong na innahu man ya'ti rabbahu mujriman biutangan niya rabba walaupun ha mu'min wa may ya'tihi mu'minan wala niya na biutangan rabb piyahi mati kato sinallahu ta'ala habihan na indayaw sintuhan habihan in ulong niya masih natuk pasulangon ugus magrida kita muy pahadarat niya ing kita na hinang kriminal hawala na kita pianis niya rihadunya hasabab sin ulong niya kato intagaran niya di matunga huli hari pamugto immanahot na to magsusun kita niyo magtawbat kita niyo magbalik kita niyo mahunit bang dito na haadlaw mahuli at tawa hakamatay makapamung na kita
Lau anna li karratan, imaka iyan na kita patuhan, ya Allah bang sadya ba makabalikan mo, hari na ako ibalik pa dunya, hinangan mo ako dunya dugaing, imma hinang na ako tud ta umarayaw, imma hinang na ako tud ta mu'min. Inibita kato sin Allah Ta'ala, imano siya doon pa siya hanaja, kaya ingatan niya na ingkarayawan niya, makapamung na siya, laula akhartani ila ajalin karib, bang sadya makajari haba-habaan pa in umul ko, pa asaddak, in magsadak ka na ako, in maghinang ako marayaw. Damikyan bang siya hilawrok na maong pakubul, amuin tabunan na siya, makasayo na siya, umulak na siya, Rabbir ji'uni la'alli a'malu saliha, umulak na siya, ya Allah pabalik ako pa dunya, inibalik mo ako balik pa dunya, sabab way panalubuin dunya, hakar na maksud mag-amal na ako salih, hari na ako huminang biya sinhinang ko limabay na kauna. Ya kau tay manghud ha agama Islam, ayaw na to natagaran dumatungin waktu kita in umulak, hawala pa di magpakin waktu nagsasadya kita, sabab biyaitaan kita sintuhan indatong ta dumatong kaniya duara, bang bukon in kaunan ta mujrim in kaunan ta mu'min, nabangin mujrim di matong pa Allah Ta'ala, sumuh adlaw mahuli, inhulaan niya matarang, narka iban siksa, mulka sin Allah Ta'ala. Sa walaupun wa may ya'tihi mu'minan, hisiu in miat di matong pahadarat sintuhan hangan mu'min, namarat saya, nagihinang siya amal saleh, in amal saleh maluag, wala siya tiupot doon sa jahapag sambahayang, wala siya tiupot doon sa jahapag puasa, ingkatan uno-uno makarihil kau kamumpaatan papagkahimu muslim tiawag amal saleh, hangkan sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam dimihil kato kaidah, uning kaidah waktu siya naglilingkod iban sahabat awon hambuok deng ha mga tao natundok sinhas, pagputsing kaibanan sahabat dia matu panabi, doon man hanabi ang panila piangayo hanabi paubatan, bang di kato patawalan, dimihil in Nabi sallallahu alaihi wasallam kaidah, long sin Nabi man istata'a minkum an yanpa'a akhahu palyapal, long sin Nabi hisiw-siw ring kaniyo imma kagaus, dumihil kamumpaatan patay manghud niya suway na hinangon, sabab mabilang niya un amal saleh, in kamumpaatan di patay manghud mo, bukun hat sadya siya pa alta, bukun hak saja siapa panyap, walaupun papikilan, walaupun pa tuyungmu, sibuk dahabaranmu, apikilanmu, inat tumatad tuan karayawanmu, amu in pasautan sin Nabi, hari padumag pakin adlaw, amu in maaw na in pagsusun kato, hari nato na mahinang, in amu in dia akan kato sin agama Islam, palanggungan na agama Islam, wala mo kita inambok sahabat ti ambasa, hawaktu siya nasakit, nagtangis, iya subusin tindog may tak kau nagtangis, wailong niya piyagsusunan ko hambuok dah, dahil ha mga piyagsusunan ko, si mampay ka ko imbay tak sin asaway nabi, sin nabi, tay manghud niya baway joyriya, hisiyo-siyo imakahapal, sin upat rakaat before, pardo juhur, iwan arba rakaat ba'da zuhur, pasurun siya sin Allah Ta'ala pakarayawan, hawaktu ako lang niya nasakit, di ko na matunay, sering nga sabiat to ingkya susahanku, wala ko na tunay, sabab may tak dumatong haadlaw mahuli, magsusunda tuod ako, mahiwala ko na paragbos, iwan wala ko kihanggaw taan, mga kataw-tay manghuran ha agama Islam, inyat to banda kato sin agama, asal da kita makusog, iwan matilusa, pausan kato, sabab way roon dapat, mabaya kaurik mabaya, in manaykur da kita riha babaw singgumi, pila na hadjaring ha mga kampung ta, deng ha mga taymanghud ta, deng ha mga jamaata, bihaun wala na silari, kita rakuman imurul kanila, hangkan san bang kau matupakubul, dia akaw sin Nabi, pakabtangon sin ini, in imian kau assalamualaikum ya dara kaumil mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahikuna insyaallah, amin imian kau ing kamu yan nakauna na, ing kami ini buhi murul dah,
wayroon da uy anna mo indi murulda hakahaba kau makalabay kubul muslim hipamung mo ang karayawan mo kapahimati antuan imbaran mo batin ikaw konsum kuni sa madtura hawakto ko si mambahayang limigo si mayit subay mo imang kanun konsum kuni sa ikaw ra ilikoon hawakto kau si mambahayang subay mo imang kanun konsum kuni sa ikaw rin sambahayangon hawakto kau timabon hakubol damikyan konsum kuni sa ikaw rin sa inhibutang mauntuan pakubol palanggungan ha agama Islam in nabi madaran niya hipagwasihat bang siya makaagad pakubol in aginaya ikhwani limithli hadha pa'iddu in agisin nabiya kamutay manghud ko habya ini hantang sadya hini utuod sambil mangdawak-dawakin luha hamatasin nabi in pasadyahan tuan ing kubul sabab wayroon dapat uy anda sing kita niyo sore nga sabab yato ing kabayaan nato kataan ing mabaya kita niyo dumatong matto masanyang in dumatong matto nagdarapa-dapa in agama Islam biulansangan niya kita niyo in papagtaubatun wa anibu ila rabbikum india ak kita pabalikun india ak kita papagtaubatun india ak kita tuan papagmalilaon pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na supaya dumatong haadlaw mahuli masanyang kita murah-murahan mga palanggungan na agama Islam waktu maniuktiyo o makawa na to pamintangan habay tak kato sinallahu ta'ala nasabot na to iban habay tak kato sin nabi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim